عزیزی و مدراتور پشکان شهریار مرادی هلسر هنر و بتایبەتی شێوەکاری باخن یان ژێوەکە کوسۆڕ بێژن قسەی بکن نەهاب ئەڵمانی ئەز ببێژم بەریکو ئەز بێژم زمینە ڕەمەیانژی پەناڵەمە دوو بەشن بەشی یەکەم بە گیتا کورتپۆرایە هێب ئەڵمانی بەتە شبەر ڤیەکێ کەسێک و ئەڵمانی فام ناکە ئاڵاوێ مە هەنە ئەو دکارن بە کوردی ببهیزن کا سەر چ تێ پێیوین هم به کردی هم به عربی آنگو کسی که آلمانی فهم نکه ورگروان لورهنه جاره کدوم به آلمانی wir freuen uns sehr dass jetzt zahlreich erschienen seid das ist wirklich für uns eine große Ehre euch allen hier zu sehen also unser Seminar ist in 2 Teilen geteilt also einmal mit Gita Kutpur unser Moderator ist Shahriar Moradi ist ein Aktivist ist so. Moment, wir warten kurz. Also das ist sehr unruhig. So. Begriff. Berdari second. Kannst du bitte die Geräte verteilen? Ja. Marikode 25. Genau, die 25. Die 25. Okay. Der versteht kein Kurdisch. Sie und dann wie kommt Sie das Gerät, dann hast du super, alles klar. Dann bitte die Geräte an Kurden verteilen. Okay. Ja. Also es geht wir haben 2 Künstlerinnen aus Kurdistan eingeladen, also Gita Kutpur und Susan Azizi und der Moderator der Sitzung ist Shahriar. Wie gesagt, wir haben ein paar Mal darüber gesprochen. Der erste Teil ist auf Deutsch mit Gita Kutpur und der zweite Teil ist mit Kurdisch, also Surani mit Susan Azizi. Jarakadin, Kessekub Almani Famnake, Wargarvan Henne, und Kessekub Kurdiji Famnake, Wargarvan Henne. Also wer kein Deutsch versteht, wir haben Simultandolmetscherinnen und wer kein Kurdisch Surani versteht, wir haben auch dafür Simultandolmetscherinnen. Und jetzt bitte ich Gita Kutpur und Shahriar Moradi auf die Bühne zu kommen. Herzlich willkommen. Laura so خوشحال so خوشحال بكم روليرا überstaren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich, dass du auch da bist, Gita. Als du 2 Jahre alt warst, du hast Rojhelat, Kurdistan verlassen und dann du und deine Familie, ihr geht nach Weißrussland und von da kommt ihr nach Deutschland. Das wird uns so erste Frage, und zwar, was ich ja gerne so kannst du uns kurz schildern, wie deine Kindheit oder wie deine Familie, sowie auch deine Familie, deine künstlerische Reise beeinflusst hat? Hallo, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, meine Reise mit der Kunst hat relativ spät angefangen. Genau, hört ihr mich alle gut? Meine Reise hat mit der Kunst etwas spät angefangen, vor circa 14, 15 Jahren. Und ich glaube, das Leben an sich hat meine Kunst natürlich beeinflusst und die Inspiration, die ich da geholt habe, durch das Erlebte, ja, was ich... Okay, es klingt spannend. Und zwar, also woher Gita inspiriert sich? Was sind so deine Inspirationsquellen? Und
ich hab mir auch deine Videos angeschaut, wo du auch oft gesagt hast, du hast eine Botschaft und die Botschaft würdest du durch deine Kunstwerke kommunizieren. Was sind deine Botschaften oder woher inspirieren? Ja, klar. Entschuldigung, Pause kurz, 1 Minute. Alle Geräte sind verteilt? Nein. Bitte die Geräte verteilen, danach. Ich muss mich entschuldigen. Alles gut. Ja. Es soll alles so richtig laufen, ja, dass jeder versteht. Ja? يبقى عاجز ده يعني والحمول ده ما نخش Also, können wir jetzt weitermachen? Oder noch nicht? Okay. Ja. Wir kriegen das raus. Jetzt lächeln wir einfach mal schön. Einmal tief durchatmen. Ja. Hör. Okay, näher ran. So besser? Super. شکرم باید تلفن خود بیدنگ بکنیم کسی دیگه لاut بود machen. Ja. Weil wir nicht zeigen. Ja. Fertig? Noch einer. Ja, noch einen bitte. Danke. Sind wir gut? Genau. Aber es ist nicht mehr 25. بس هنا تفاصيل على باور كان عندنا الترجمه اوكي Noch einer. Aber gibt's nicht mehr 25? اوكي Wir wollen, dass jeder versteht, wir wollen, dass jeder So, bitte. Ja. was es ja. Okay. Kenapa Abdullah kenapa pembela ke terbang nebe? Okey. Maka terbang mesti kasih nebe. Ja. So, wir fangen an. Bitte. Dann würde ich nochmal die Frage wiederholen. Also meine Frage war, woher Gita inspiriert sich und welche Botschaften möchtest du durch deine Kunstwerke kommunizieren? Ja, meine Inspiration nehme ich vom Gesprächen mit Menschen, vom Leben, welche Erfahrungen ich quasi mache oder was ich durchlebe. Und was ich mitgeben möchte, ist durch meine Kunst, weil die so facettenreich ist Ja. und so unterschiedlich, Ja. von quasi Illustrationen zu Hauswänden zu Lichtkunst, möchte ich halt die jungen Menschen gerade inspirieren, mutig zu sein Mhm. und Ja. mutig. Ich glaube, es liegt an dem Mikrofon.
Ja. Ja. Also meine Inspiration nehme ich durch das Leben und durch das Erlebte selbst, durch Gespräche mit unterschiedlichen Menschen. Ja. Und was ich mitgeben möchte, ist jungen Leuten, Klappe die Sechste. Wir fangen weiter. Ich glaube, nochmal, genau. Davon kannst du dich auf jeden Fall inspirieren. Mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ja. Genau, was ich mitgeben Verstehe. möchte, ist, jungen Menschen mutig zu sein, sie selbst zu sein, Ja. sich selbst zu erkennen und nicht nach außen die Bestätigung, von außen die Bestätigung zu holen. Und gerade in Ja. der Zeit von sozialen Medien sind die Menschen sehr beeinflussbar, sondern wirklich in sich zu gehen und zu erkennen, wer sie selbst sind. Ich hoffe, jetzt sind alle wach. Es tut mir leid. Oha, jetzt ist schon. Funktioniert es? Hallo, Ja. hallo. Hören Sie mich? Hallo, 1, 2, 3. Ja. Hört ihr mich? Okay, gut. Bei mir auch. Ja. Super. Nee, das würde ich jetzt einfach überspringen. Jetzt die Inspiration haben wir ja schon. Jetzt kommen wir zum inhaltlichen Themen. Und zwar, also wie entwickelte sich der Übergang von der Leinwand zu Street Art oder Graffiti, die du machst? Du hast auch tolle Projekte und die Bilder sehen wir jetzt gerade auch im Hintergrund und so weiter. Du kannst ja auch gern uns gern sagen, was du zum Ausdruck bringen willst. Genau. Und wie hat sich entwickelt? Genau, ich habe ja mit der Illustration quasi angefangen und für mich war das einfach nur, um meinen eigenen Kopf freizukriegen und ich habe einfach okay, jetzt an meiner Hand. Genau, Ein bisschen höher. Entschuldigung.
Genau, damit habe ich halt angefangen, habe parallel immer gemalt und irgendwann habe ich mich entschieden, mich komplett der Kunst zu widmen. Und dann gehört es natürlich dazu, von dem DIN A4-Blatt auf die Leinwände zu gehen. Ja. Ne? Maxim kann das ja mal kurz einblenden, die Leinwände, die ich gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann, das sind noch die Illustrationen. Ja, genau. Und ich bin halt selber sehr detailverliebt und mag es gerne, unterschiedliche Ausdrucksformen zu bringen und nicht dieses typische, sage ich jetzt mal, in kurdischer Form, kurdische Kunst zeigen, sondern das, was ich gerade fühle, zum Ausdruck zu bringen. Und zum Street Art kam ich sehr spontan. Ja. Ich wurde angefragt, ob ich eine Hauswand bemalen möchte. Ja. Und ich habe vorher aber noch nie mit der Street Art zu tun gehabt. Ich hatte noch nie eine Sprühdose in der Hand gehabt. Und dann hieß es, okay, ich mache das. Also Also dich über getraut. ich habe mich getraut, Ja. genau. Und vielleicht können wir das mal kurz einblenden. Ich stand vor der Hauswand und genau, das war meine erste Hauswand, die ich Wow. bemalt habe. Mhm. Die war 25 Meter hoch und für mich sehr, sehr aufregend. Erstens, ich habe Höhenangst. Ja. Und das war auf dem Gerüst und gesprüht habe ich vorher auch nicht. Und diese Hauswand habe ich dann innerhalb von einer Woche quasi bemalen können. Also ich war wirklich morgens Respekt. um 7 da bis abends, bis es dunkel wurde und habe Ja. das innerhalb von einer Woche quasi bemalt. Und seitdem habe ich 8 Hauswände. Vielleicht kann das Maxim mal einmal durchblenden, dass man das mal so sehen kann. Also wenn man jetzt auch die Von Dimension anderer sieht. Perspektive, Ne? ja. Genau. War schon beängstigend. Ich habe mich Ja. gefragt, was habe ich da überhaupt gemacht? Okay, cool, cool. Vorhin gab auch ein Bild mit Jinjian Azadi, vielleicht könnten wir auch gleich auch darauf eingehen. Das war auch in dem Zusammenhang mit Tat-Zeitung. Würdest du vielleicht auch was dazu sagen, wenn du das Bild nochmal hier, es war kurz davor, genau. Genau. Meine Kunst ist nicht politisch. Meine Kunst ist eher, dass ich die Vielleicht, Menschen gerne berühren möchte. Ja, vielleicht, sorry, ganz kurz. Also Jinjian Azadi, das ist ja Frau, Leben, Freiheit. Genau, das ist ein kurdisches Frauenmotto. Darüber reden wir jetzt gerade nur zum Kontext. Sorry. Ja, Genau. kannst du jetzt weitermachen? Ja. Genau, da meine Kunst nicht politisch ist, sondern ich eher die Menschen berühren möchte oder bewegen möchte, in sich hineinzuhören, sich selbst zu erkennen, ein besserer Mensch Ja. für sich zu sein. Und nur so kannst du es halt auch nach außen tragen und deine Mitmenschen mehr entgegenbringen. Und Jinjian Azadi war für mich ein Thema. Ich als kurdische Frau wollte aber ein Statement machen, Ja. dass ich für die Frauen stehe, dass ich für die Stärke und Willenskraft der kurdischen Frauen stehe. Und deswegen habe ich beschlossen, diese Leinwand quasi zu malen und auch mit diesem Statement Jinjian Azadi zu bemalen. Ja. Der sieht auch fantastisch aus, muss man auch dazu sagen. Und wie würdest du den künstlerischen Unterschied zwischen Lichtprojekten und Wandkunst beschreiben? Na, Licht, zum Beispiel zum Festival of Lights, da wurde ich angefragt für Vielleicht auch Fernsehturm. die Bilder, genau, sorry. Genau. Ja. Ja, du kannst ja ruhig weiter. Genau. was du jetzt sagen. Ja. Genau, also das war vor 2 Jahren wurde ich angefragt, ob ich meine Kunst auf dem Fernsehturm auftrage. Ja. Sage ich ja, für mich eine große Ehre, Berliner Wahrzeichen. Und Lichtkunst ist der Unterschied zu Hauswänden ist, dass du digital malst und dann wird es quasi darauf projiziert. Das heißt auch, dass man sich selber auch in seiner Kunst auch erweitert. Ne? Und bei den Hausfassaden ist es so, dass man selber dahin geht, die Farbeimer 20 Meter hoch trägt und das dann anfängt dort zu malen. Also es ist mehr körperliche Arbeit. Genau, das ist der Unterschied. Okay, okay. Mich interessiert, weil es ist ja so, es gibt immer Menschen, die auf deine Kunstwerke reagieren. Wie war deine eigene Reaktion auf deine eigenen Kunstwerke? Also, wenn man zum Beispiel kurz auch davor steht und man sieht ja, was man selber auch gemacht hat. Und so. Wie war deine Reaktion? Also meine eigene Reaktion war sehr überraschend, weil du malst digital und ich habe zum Beispiel bei dem Hausfassaden bei dem Festival of Lights beim Berliner Dom, habe ich ja 2, 3 Wochen wirklich an diesen Entwürfen gearbeitet. Ja. Und plötzlich wird das da drauf projiziert und das ist der Moment, 19 Uhr, Lichter gehen an und dann wird das drauf gestrahlt. Es ist für mich selber sehr, sehr überraschend gewesen in so einer Riesendimension. Das war, ich meine, weiß nicht, wie hoch das ist, aber so ein gigantisch für mich. Und ich war dann natürlich sehr überrascht und voller Vorfreude und auch
was alles möglich ist. Ja. Cool. Ich glaube, das ist auch die Botschaft, die du gerne auch vermitteln willst. Ne? Man sieht das nochmal, wie du selber alles auch praktizierst. Richtig cool. Du hast auch jetzt du hattest ein Projekt durchgeführt, also Piano-Projekt. Du wolltest Kunst und Musik zusammen wieder vereinen. Ja. Wie kamst du dazu? Also wie war deine Intention dabei? Genau, dieses Piano-Projekt kam aus Hannover. Da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und haben Pianos auf die Straße gestellt, damit wieder ein bisschen mehr Kunst, also Musik, quasi Kunst und Kultur auf den Straßen stattfindet. Und ich habe die einfach angefragt. Das war jetzt ein Flügel, das ist ein Unterschied zu dem Piano, was Ja. jetzt hier zum Beispiel steht. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich Lust, mache ich mit. Und dann haben die gesagt, wir finden deine Kunst so toll, lass uns doch mal einen Flügel bemalen. Und für mich erstmal eine Herausforderung, so ein Flügel, der schon ein Kunstwerk an sich ist und was mache ich? Und das war Freestyle. Ich habe mir keine Gedanken vorher gemacht, sondern ich saß vor dem Piano und habe gesagt: „Okay, so, jetzt fange ich an und lass mich einfach von dem Piano, von der Musik einfach leiten." Ja. Okay. Das klingt echt toll, sieht auch wunderschön aus. Hast du auch Zukunftspläne? Ja, sehr große sogar. Ja, würdest du davon erzählen? Also, was ich gerne machen möchte, ist natürlich meine Kunst international bringen und, daran arbeite ich und ich finde es auch wichtig, dass man sich immer wieder erweitert und seine Grenzen durchsprengt. Im Gespräch ist jetzt gerade Polen hat mich zum Beispiel angefragt, für ein Kunstfestival, wo ich ein Gebäude halt mit meiner digitalen Kunst bestrahlen lasse im September. Im Oktober ist wieder Festival of Lights in Berlin. Ich weiß noch nicht, welches Gebäude ich bekomme. Ich freue mich natürlich auf alles, was kommt. Großartig wäre Brandenburger Tor als Wahrzeichen Berlins und, ja, zukünftig auf jeden Fall international zu gehen mit meiner Kunst und Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Das glaube ich dir. Und ich bin auch also ganz gespannt, was in der Zukunft auf uns zukommt. Hier ist ein Buch von dir. Würdest du was vielleicht auch dazu erzählen? Genau, das, Buch habe ich selber kreiert, designt für Männer, Frauen, Mädchen, Jungs, also unterschiedlich. Da sind verschiedene Mandala-Bilder drin. Darf ich mal ganz kurz, Kann ich. dir das mal vielleicht kannst du das mal kurz mal halten. Da sind, 20 verschiedene Motive drin, die kann man bemalen. Einfach mal selber so zur Ruhe zu kommen, mal Kopf freischalten und auch natürlich kann man Sachen hinzufügen, farblich, ergänzen. Und dieses Buch habe ich meinen Eltern gewidmet mit dem vorderen Schriftzug, weil sie sehr geduldig mit mir waren und, mit meiner Kunst und dafür bin ich sehr dankbar und mich immer gestützt und unterstützt haben in dem, was ich mache, weil es super wichtig ist, weil es nicht immer alles, sage ich mal, glänzt. Man hat verschiedene Hürden. Mal ist es tief, mal ist es hoch, aber man muss wirklich sehr, sehr viel daran arbeiten, rausgehen, mit verschiedenen Menschen sprechen, um, sage ich mal, seinen eigenen Bekanntheitsgrad erstmal zu erweitern und Ja. aber auch geduldig sein, weil es nicht von 1 zum 100 geht und man hat Lows und Ups, also Ups und Downs. Ja. Und wichtig ist, dass man an sich glaubt und an sein Talent, an sein Können und rausgeht und mutig ist und trotzdem sagt, auch wenn es gerade nicht läuft, ich mache trotzdem weiter, weil am Ende ist es so, du was du siehst. Sehr Ja, gerne. gerne. Nächster Schock.
Und das ist ja ein Piano-Projekt. Es gibt noch ein Video. Okay. Ein Berliner Bier, oder? Genau. Sagen. Genau, das ist der Berliner Bodybear und den kann man auch in KaDeWe kaufen. Wurde von dem beauftragt, quasi einen Bären für die zu produzieren, was mich natürlich auch wieder mit Berlin verbindet, als kurdischstämmige Berlinerin einen Teil wieder Berlins mit reinzunehmen als Künstlerin. Ja. Richtig, richtig gut. Gibt es vielleicht auch so eine Sache, was wir bis jetzt nicht besprochen haben und auf deinem Herzen liegt und willst du gerne jetzt ansprechen? Ich bin jetzt gerade von dem Video so gerade selber, weil ich es gesehen habe mit dem Hauswänden, was das für eine Arbeit war. Was ihr jetzt zwischendurch gesehen habt, waren meine quasi Gerüstbauer, die da alle saßen und ich trage 2 Rieseneimer und ich war gerade so ein bisschen gefesselt von den Video, weil es ist, was ich mitteilen möchte, dass man auch als Frau stark sein kann und als Frau vieles kann und immer an sich glauben sollte und die Kraft besitzen sollte, mutig zu sein und nach vorne zu schauen, egal was das Leben mit sich bringt, weil das Leben ist nicht immer einfach und das Leben ist nicht immer. Danke für deine tolle Worte. So, vielen lieben Dank, danke dafür und vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. So, genau, jetzt kommt die nächste Künstlerin. Ja, Genau. die nächste Künstlerin, Abena. Okay, du machst sie. جارك دنجلك سباس وجيتا نهاجي دورا سوزان عزيزية يس سوزان عزيزي دغان بتشن Jetzt diejenigen, die Romanji oder Sorani verstehen, bitte die Geräte nehmen, das Deutsche übersetzt jetzt. Gut, und leider können wir leider jetzt das nicht übersetzen, weil wir haben kein Dolmetscher, die kriegen das ja von Sorani Arabisch übersetzt. Unser Doktor, du müsstest das Deutsche übersetzen, oder? Ja, okay. Ich kann leider beide nicht, also wird jetzt noch angesprochen. Die halt verstehen wollen, müssen wieder mal Deutsch übersetzen. Deutsch. Ja, genau. Die Geräte weitergeben, bitte an die Leute, die eigentlich Deutsch verstehen wollen. Also Deutsch hören wollen. Und einmal hier für unser Held, Lorenz. Genau. Yavaş yavaş geri نه مشکل نیست مچ توم حتی
Ja, Geräte verteilt. Okay, wir können verarbeiten. Das bitte. سو زانی عزیزی خۆشەویست زۆر بەخێر بێ دەست خۆش بۆ هاتنت یەکە پرسیاری من لە تۆ ئەوەیە کە کەی و چۆن بوو کە دەستت بە کاری هونەری کرد ڕاستی نێزانم بشم وەک کێ و چطور مناڵ کە بیم دەسەر بگیرم تقریبا ساڵی 2 دەبستان بیم کە زانستم استعداد هنری دارم ولی بنامەڵامە نیشتن کە کار هنری بکەم دڵبۆگم و شدت مخالف هنر بین تقریبا 25 سالگی جدی کفتمشون هنر بس پشت زانکو من جغرافیا خانمه پشت زانکو وقتما دلق بوگم اگر نیلین که هنر کار هنری بکم منیش نیچم زانکو تقریبا شروع هنری من و 25-26 سالگی بی پشت زانکو جغرافیا بیر و ئیدەی کارە هونەریەکانی تۆ حتممە کە لەوێ ودێن ینی پرسیاری منەوە بوو ئەم بیر و ئیدەی هونەریەکانی تۆ لەکوێ دێن ئیلهامی کارەکانی تۆ چین لەکوێ ئیلهام وەرەگری محیطم هر هنرمند جماعت و جیان خو الهام گريدن منیش و من دورورم و جیانی کشتمه و کردستان و میجوی کردستان یانا الهام داره مبینه که کار بکم ئارمانجی تۆ چییە ئارمانجی بەرهەمەکانی تۆ چین کام پرسپکتیو لە لای تۆ گرنگە کە لە کۆمەڵگا باسی بکەیت تقریبا گچش ئارام گرنگە بخصوص ژن ئارام فرە گرنگە کە چۆن لە لای ئیمەوە ژن خصوص لە کرماشانە و ژن فرە بەهاوە پێنیان ئیمە هەمیشە لاوازی من ژنیل جدیمان نیەگرن ئەڕێمە یە مهمە کە بتوێنم خۆم بۆ عنوان یە ژنی کوردی خۆم نیشان بێم هەر وەکو ژنێکی کورد وەکو ژنێک لە ڕۆژهەڵات یا لە ئێرانیش کاری هونەری زۆرت کردووە لە شارە گەورەکان بوویت پرسیارێکە پێم خۆش بوو لێت بکەم کاردانەوەی خەڵکی ڕۆژهەڵات چۆن بوو سەبارەت بە کارە هونەریەکانت پەیوەند بە کارە هونەریەکانت و کاردانەوەی خەڵکی ئێران چۆن بوو وەڕاستی بە عنوان یە ژن بە عنوان یە هونەرمەند ئەڕام سەختی وە ئێرانە و کار بکەم ژن و ئێرانە و یە ئۆبژنسیە و داخەوە مە کولی زەحمەت کیشام کە بتوێنم بوومە مجسمە سازی و تێران کار بکەم و بوشێر کار بکەم مجسمەی گەورە کار کردمە وەلی هەمیشە وە چاوە ژنێ سێرم کردنە وە چاوە یە ژنە زەئیفەیەک سێرم کردنە هەمیشە توەستنە کە مە ئیجوورێ باوەڕ شاید باوەڕ نێکەین کە مەسەڵەن مە وە نەو کارگۆی کە وە تێران کار کردمە کەسێکە وە وەرە دەسەمە کار کردێت توەستێکە وە مە مەسەڵەن بە عنوانە یە ژن سوء استفادە بکەیدن وەکو ژنێکی کوردیش ئەری نەزانست ئەوە ئەوڵ نەزانست کە مە کوردم ئەس توەسیا کە یە جوورێ وەگەردمە توەسیان وەگەردمە واردە ڕابەتە بوون دەرسوورەتێکە ئەوانە کارگەرێ مەبینە کارگەرە مەبین حسە خاصی نیاشت کلەن وە منتەقەی ئیمە لە ئێران وە گشتی ژن ئەڕێیان یعنی فرەهن نییە گرنگ نییە وەلێ مە هەوڵدام کە پرسپێکتیوە بگوێڕنم هەوڵدام کە هەمیشە
و ایران و به خصوص و منطقه فارسستان که بیمن شهری فارس نشین که بیم توصیم نشان بیم که جن کرد چطوریه ایما و نو کومرگای خوامان چطوری من و یه ثابت کردم تا حدودی آره هەر بژیت پرسیاری مرۆڤ بوو کە کاردانەوەی خەڵکی ئێران چۆن بوو بەس تۆ کە ئەو تەجروبانت کرد ئەم کاردانەوەی خۆ چۆن بوو نێزانم منزورە دووە لە کاتێکە کە زانیت ئەڕۆی بۆ تاران لەوێت تەبعیز قایلە بن بۆ تۆ کاردانە واکوونشی تۆ چی بوو لەو کاتە چ تبعیض که و تهران و بخصوص وقتی بزانستان که کردی و راسی فربی و راسی تبعیض ریم فربی چون جنی بیم بعد کردیش بیم باور که مثلا چند جار و اداره ل تهران که چیام وشون کار بیمه هنری و برنامه لایواتیان پیم چه خبر و حزبی کردستانی تیم اوی که لاین گریش بکیت تیم سیاسی نیم و تیم هی ایتری باور که مثلا وی کلی که هن کردیان که اره تدری درودی یعنی در هر صورت کردبین و نو ایران و جرمه ما همیشه مجرمی من و نو بخصوص شهری لفارس نشینو بەداخەوە بەڕاستی کە هونەرمەندەکانمان ئەم شتانە ئەبێ لەوێ بچێشن بەس من حەزەکەم دووبارە بێم و لای خۆت پرسیارێک لە خۆت بکەم هونەر لای سۆزان چییە؟ تۆ هونەر چۆنە بینی ئەگەر حەز بکەی بە چەند وشە بۆمان دەرببڕێ هنر ارائم فهم بانتریگه هنر ارائم حس بانتریگه هنرمند یه اتفاقی که ونو کوملگا کفیدن هنرمند و شدت درکی کردن و شدت او حس اگر توربین شدت توربین فراتره اگر حس خوشویستیه حس گوراتری هیا ارائم هنر اشراف و روی دنیاه یعنی یه هنرمند یه چشت گریدن و او حسیه و او فهمه که و مشرف و دنیا یعنی یه اثر هنری خلق بکدن که او حسیه راحتر منعکس بکدن راحتر بیشیدت تمام دنیا یعنی ارائمه ما هرگز ایش نتوستم که شعار بیم هول دامه که هنرمه یه قصه فلسفی خود داشت بودن تا یک بتوام شعار بشم نتوستم مثلا جوره نزانم جوره هنرمندی لدوره شوروی سن پر و شعاره پریان یا اصلا ارام هنیه که اره حزب خاصه اره بو خود کارت کردن اره خوام کار کرد اره زوانو میجو خوام کار کردم هەر بژیت هیوادارم هەروە لە داهاتووشە کار بکەیت خۆشەویست ما وێنەکانی تۆ بینن فیگۆریانی تۆ ئەگەر حەز بکەیت سەبارەت بە کارەکانی خۆت کارە هونەریەکانت قسە بکەیت لێرە حەزەکەی چ شتێک دەرخەیت يتوسم ترس خوام و کومرگانشان بیم یعنی ما هر روش که وخو هلسم چوخما خواريلة حواله وحشتناک هر روز تقریبا روز نیه که کسی و رجالات و بسیداره ندن یعنی یا جرم سیاسیه یا جرم مواد مخدر نیزانم یعنی انسان بگشتی ولی و رجالات و بتایبت لسر ای موضوع و راسی ما هر روز خواری خراویش نفهم یا رام در داور ازانی بعضی وقت فکر کم که روزی ممکنه خواری للی بنامالای خوامو بشنوم چون مخوش برام کار سیاسی کردن و کفتن زندان و دا خواه
و همیشه این ترس دارم که ممکنه یه روزی خواره بین خوامیش. هیوادارم کە نا و ئێمە دووبارە کارەکانی تۆ لێرە بینێن دەست خۆش بێت تۆ توانیت ینی زۆر ئازاد باسی لەسەر بکەی هەر شتێک حەزەکەیت کار یاره بەرزگرە بێ زەحمەت یاره و مناسبت آزادی جنیلی زدی بی یه وینه فوتوگراف بریتانیایی وینه و منطقه شنگال و خستی و جنی که موقعی که دری رزگار بیه ها پشت یه مهنی تویتای او چوارشه و رشه که حاصری و فرده دن نو بیاوانیه سا اره وی وینه هن کردم دری چری کنیو او چوارشه و رشه فرده دن بعد یه بیا الهام ارام که اره آزادی جنیل ایزادی او پارچه 12 متر کاری کردم اره نجار اول اره هنه ژنولوژی که بعد چند جا نشانه دام هەر بژی بەڕاستی ژنژیان ئازادی شتێکە بێ باسمان لەسەری نەکرد بێت و حەز بکەی لێرە باسی بکەیت یعنی دەرفەتێکە بکە بۆ تۆ بەڕاستی اره ما زانی بەڕاستی مەکە دی جوانیم ولی اره جوانی لهنرمند آرزو کم که کسی نیایان نیلن چون ایمه دولت ما نیه فرق کسی لمانش و بنماله جار تین در فتیانیه که کار هنری خویان نشان بیان ما وادارم که و نوعی جمع یا اصلا کلن و کمالگای کردستان کردی حمایت و هنرمندی جوانیان حمایت بکن چون ما وراسی 10 ساله در و درم 10 ساله ما هم آلمان ولی مال و چیست هنی نیاشتمت بالاخره البته یک دو روز پیش آخری اوشی کردی حمایتم کرد ولی آمان جمعیسته که چه خوام بتونم یا علیکاری چیزی شنبه کمک هنرمند بکم یا یک هنرمند تنیا نباید ببینه هیوادارم کە زۆرتریش هەڵ بدەین کە ئێمە پاڵپشتی هونەرمەندەکانی خۆمان بکەین بەڕاستی چون ئەوانیش بۆ ئێمەن و ئێمەش بۆ ئەوانین گویانی لەیەک هەمومان لە یەک جەستین بەڕاستی زۆر دەست خۆش بێت کە ئەمڕۆ بەشدار بوویت زۆر خۆش Susanne, du kannst erstmal da bleiben. Also vielen Dank شبو Gita, شبو Susanne. Nachher haben das beprassadet. Jetzt haben wir eine Fragenrunde und wer Fragen hat, kann gerne die beiden Künstlerinnen aus Kurdistan stellen. Das ist Gita. So vielleicht neben Ja, danke schön. So پرسیارێک هەیە؟ Wir sind offen für Fragen. Ich kann, ganz hinten ist eine Meldung. Leider kann man nicht so gut sehen. Fermo. Ich werde 2 Fragen. Also حضرتم با کرمانچی یا با سومالی Fermo. بالمانی جدا کرد. تو لهیری لدایی بود. Yani شکاتی هاتی هیله. Yani شو بودو هاتی هیله آلمانیایی. بله من بدو سال با کردی جتوام جواب دم ولی با من پیش راحت تر بود با آلمانی حساب کم لدو سال
Ja? Ach so, Entschuldigung. Sie sind ja, als Sie Kind waren, sind Sie nach Deutschland eingewandert und sind Sie hier gelandet. In Deutschland sind Sie aufgewachsen. Aber was für mich nicht merkwürdig, aber auch zu begeistern ist, diese Garnierung, der Einfluss der persischen Garnierungen in ihren Kunst, diese Kleinigkeiten, Feinheiten, also in Iran besonders, die Kunst, so durch diese, man sagt, Sachrafa. Ja. Es gab so viel Einfluss auf ihre Kunst. Woher kommt das? Ich glaube, das kommt durch den Ursprung, den man ja in sich hat, woher man kommt. Und ich bin zwar als Kind, mit 2 Jahren haben wir Iran verlassen oder Kurdistan verlassen und waren dann durch Umwege in Russland oder Weißrussland und dann nach Deutschland mit 8 Jahren. Und ich glaube, das erste Mal, als ich nach Iran oder nach Kurdistan gereist bin, man wird ja auch inspiriert durch das Land, durch die Kultur, durch die Menschen. Und im Ursprung, selbst wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, im Ursprung hast du das ja in dir. Ja, und diese Detailarbeit, diese Kleinigkeit, also diese, was man auch in den kurdischen quasi Kunst auch sieht oder in der Trachtkleidung, dieses Geduld, also das steckt in einem drin und das gibt man auf eine Art wieder vielleicht. Ja. Danke. پرسیاری کی که هست؟ جان پرسیاری تو هست؟ فرمو میکروفون. Ich wollte fragen, wann hast du dein Talent Das ist so eine schöne Frage. Ja, Gitarre. Genau. Ich war leider nicht so jung wie du, als ich mein Talent entdeckt habe, sondern ein bisschen älter. Vor 15 Jahren habe ich angefangen, circa zu malen, habe vorher als Make-up-Artist gearbeitet, auch sehr erfolgreich, war aber von der Oberflächlichkeit dieser Branche nicht irritiert, aber habe ich mich ferngehalten und dann habe ich gesagt, es ist nicht mehr meine Welt und habe dann mit der Kunst angefangen. Also ich war so ungefähr, ja, vor 15 Jahren, wie alt war ich da? Ungefähr um die 30 herum. Und darf ich auch eine Antwort auf deine Frage geben? Ja. Wenn man gute Fragen stellt, so wie du, da findet man auch den Talent. Also das ist ein Talent von dir. Persiari Kahea, gibt es noch weitere Fragen an Gita und Sozan Azizpur? Azizi. Wir sind auch einfach stolz auf euch. Und das ist stolz auf euch. Das ist schön zu Vielen hören. Dank. Ja, danke. Zor spas. Zor spas. Bu beşlerita. So Spaß. Sozan.